Ayag singer lalamat yaman sampot sa bulan na Hunyo na paldwalay taon pinablimiran dumarengal. Pero makapasanok na linaw iray gawan na ingkagawa at pigaran lugar at bansan Pilipinas lola sa tay impatay na taluran estudyante. Ditan da San Jose National High School at San Jose City at Tacloban at atang Tanagagik. Laya. Pero walay good news mo tanggan na panon. Saya inlutsab na presyo na saya produkto petrolyo. Dasayan na agaw. Daloy peso sa gasolina, masulok ya samplo, diesel. Good news ya. Siyempre, medyo nabawasan so bulat ya liliknaan nasaray kabaluyan ya talagang patas kung maghanap buhay o silay gastos. Mapagat singgerlan na nakulong-kulong iratay buhaya at say gobyerno ili karakulda manaya. Makapasanok na linawa so ingkagawa tatang Tanagagik itanad Tacloban City. Lapod saya rason at bullying kanyan saramay duwaran ni estudyante yaman taon na 14 na 15 anyos ay ang awit iray paltog ditanad dalam na eskwilaan. Ditanad saya San Jose National High School at Tacloban City. Ay sa edad daat Engineer Nixon 15 may sakay, 14 may sakay. Walay tiyahintun pulis. Lapod, abayag laraya, kuno yan nabubuli. Ipaluroy mo katanay, ang awit iray paltog. Insan saya, no na-imagine mo labat, may ingkagawa. At pigara so bala na saya taseno sardan na paltog 9mm. Tana kalibre 38 tatang Tanagagik. Pigaray balatura tanoy. So gabay to ni baga kasumpalan niya na upot may sakay magasin ng kargara lamat. Ay walay reserve ton magasin na mo may sakay. Na naupot insalpak to lamat. Pero gagawin ni so investigasyon akin. Lapod saya initial investigasyon na saya soko saraya kabyangan na kapulisan ditan at unliligada at 40 ya basyon na bala recover at saya crime scene didakal aliwalabat ya may karga to may paltog may kakargala may ludod. So inyo po to at atang Tanagagik noon yan na karakal na basyon na bala. So saya impaputok na sarayay duwaran suspect ay estudyante ay aging panuntulaya talura kalamor so inatay atigway ay bilay, kalaganan niya 15, so wala ni patambalan. 15, araya may nakna na balay paltog, arayan na 15. O aramay arom, masulok ya limara,
At lapod kumusyon na tatang tanagagi. Kaya siyempre, nataktakot matlaray estudyante. Amay saya mongmat ya Vancouver ranto kanyan wala ramay ni tulak-tulak, wala ramay ni patug-patug, wala ramay gatin-gatinan. Kanyan limarad saraya so aduknalan na laman tana sakay so wala da critical, wala da ICU, pinablimiran dumarungal. So antoy lison na da saya lalamat no wala rayon yaran nagawa ulutan. So seguridad da saray iskwilaan akin at makaloob iratay palpaltog. Diba? Tapos si lapses na saya security at saya loob na iskwilaan. Yagaylay amay ang kapipagatiran ateng nung walala diskwilaan ni ray anak. Na siyempre saya wala dulo tayo, mga suliray kakabatan, wala rad puder na saray mamaistra, wala rad puder na saro opisyales na saray nandoroman iskwilaan. Pero ayaging makapasinsinagem yan na agawa. Karuman Dagan ya mansampot sa programa tayo. Tangga tayo na alas 9 sing kagawa tuya. Tanada San Jose National High School at Tacloban City. Suspindido. Gapunes so urong. Ta siyempre dakol so asyak. Talagan na pasilong ni Rayad counseling. Antod ta niya nayarin na gawaan tapian dyan duntan at naikal so takot nasara ta estudyante ditan ta nasara ya mamaestra as well. Talagan na antulamat so naaralan tid saya tatang tanagagik yang kagawa siyempre say panulat na seguridad at dalam na eskwilaan kanyan na wala ramay kimuntra at kwantano wadman ni at San Fernando La Union as antoy yata si superintendent si katoy head na sakay eskwilaan ditan si nanunutang kulabat si Dr. Sheila Marie Premisias na wala may inggangan tudtan agkwanta no ang gadnatan at ipapatuntunda ni ayan sa bulto so saramaya bagpak aramaya bagya ay sosilis agmuanta no antoy karga to dapat transparent so pangikargaan na saray kwadirno saray school araya gamitan mo diskwilaan tapiano nanengneng no aray estudyante at nanti karga to may bag impaakseptutan di tanad La Union ewan ko lang kung hanggang ngayon pa yun pero ito na yun yung purpose sa kanyang pagpapatupad ng ganyang direktiba ay para sa safety ng mga estudyante di ba may anggapoy untanlan nagawa ya insidente untan niya walara sumanigway na bilay ya estudyante ni sususpek nako kanya nanunutang kumana na-interview tidya si Madam Sheila Marie Premisias and satan niya gangganto di ba ay walay kabalik santo aratan ya panuntunan direktiba to pinablimiran dumarengal saya sa kinidya aya so bullying to kasi so napag intervention ya gawan na sa gobyerno nilira sayang kamanuntan ya wala laratan ya lay pero walay ngipin to kasi tayantay bullying tababig januntan at naiwasan na paerlaw lanatan niya saya
say halos bunbun na saray ang gano gugaw at cellphone. May sumambulid cellphone lauladyad panagbulid at sa eskwilaan wala ramay physical ya panagbuli mental stress gad si katuya so ibabagadan na rason no akid at gawan na sarayan na duwaran estudyante so walang habas na pagpapaputok ay nako makapayang so si insan na rating no imandedengal di ba insan Ray makapasinsinagam ya ay gaylay amay pampre-pre para tayo saray anak tayo ipro-provide tayo namin say balon say kanon to kawusto usaron ta diskulaan insan untan so kasagmakan ansakit ya tuloy sulik na anad saya di ba insan Ray. Good morning insan Pili minlan manderengal da saya na programa yan na nabasa yung ramay liknaan nasaya umbaloy at saya ning kagawan ako alagan na mamuyang ka ay impasabiyo karuman ya balita liknaan nilira da sa kaya vlogger ay panang nang tumay gagawaan niya reconstruct amay pangukumpunin na sa tay gimanay dike ditanad sungkil Santa Barbara at wala mo tiramay abasak ya reaksyon kana opinyon tanliknaan ay kasi babagadang kapoy balayang to at no riprap kuwanda ang kapoy balayang ya talaga o sige ano may ngipasabi na liknaan at tibabagan iskipantitan ya issue wala raya may babagaya no riprap kahit walang balayang okay yan pero sa punto dya tatang tanagagik ay siyempre ang tukaman niya ipagawa ya proyekto ya gastusan da sa gobyerno at antistan niya bayaran wala ramay inspection team nasaray agency concern nuntan ira DPWH no pimasatan tan wala may acceptance isan tan nabayaran so no pimasa sara inspektor di okay pero no pimasa talapod walay kunayban sa aman so aliwan okay di ba pero according to an information yung pasabidamat no riprap kwanda walang balayang okay sige pasiren Adyad saya kabyangan na DPWH mga Latini na reaksyon dasatan. Unay nga dasaray tagatan da balay na Kalasyaw, Pangasinan. Councilor Elias Villanueva, wow, kwa mo pa, good morning, sir. Dita na da balay na Mapandan, Pangasinan. Sa iba pang balita, patungkol naman ito sa isyo sa isang bayan na sinasabing pinatigil yung operasyon ng small town lottery. Kaya ang daming nagtatanong kung legal nga ba, dapat nga ba, may authorization ba ang isang local chief executive na magpatigil ng operasyon ng small town lottery na ito ay may permit to operate, authorization to operate na galing sa PCSO. Yun po yun. Dahil mayroon pong batas, itong Republic Act 1169
as amended by Republic Act 10801, kung hindi ako nagkakamali, yung pong operasyon ng small town lottery sa isang bayan, yun po naman ay nasa control ng PCSO. Yun po yun. At ayon sa balita at impormasyon, kaya daw pinatigil yung operasyon ay dahil mayroon pong utos ang PCSO patungkol sa issue na yan. Pero agad naman nagpalabas ang PCSO dito sa Pangasinan ng kanilang reaksyon patungkol po sa nasulat na ibalita sa social media na ang PCSO ay mayroong sulat para patigilin ang operasyon ng small town lottery sa isang bayan. At narito po yung mismo na reaksyon ng PCSO, Philippine Charity Statistics Office, sa issue na ito. Babasahin natin. To clarify matters. To clarify matters, the PCSO has no issued any order to stop the operation of Grand 88 Gaming Corporation in any city, municipality in Pangasinan. Grand 88 Gaming Corporation has been granted authority to operate a small town lottery in the province of Pangasinan, excluding Dagupan City, for a period of 3 years after effective March 1, 2026 until February 28, 2029. This authority to operate has not been revoked or terminated by PCSO. So, nandyan pa rin po yan. For clarification, for clarification, please call the PCSO Pangasinan branch office. May number po na nilagay. Yun po yung reaksyon ng PCSO na kailanman ay wala silang nirevoke at wala silang inisyo sa anumang bayan dito sa Pangasinan na patigilin ang operasyon ng Grand 88 Gaming Corporation. Dahil ito pong Grand 88 Gaming Corporation ay siya po ang bukod tangi na binigyan ng PCSO ng authorization to operate franchise para palaro ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan except Dagupan City. So yun po yung paglilinaw ng PCSO Pangasinan. Reaksyon nila po yan at mababasa sa comment section doon mismo sa lumabas na balita.
balay malami oras saya na programa na Liknaay Balay. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, Kalopakan Tabay amigo RJ Jimenez at your service. On sublayla saya programa na PEM Pam Sabin Malay Bayan Muna Bago Sarili. Yalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawaya nga